Reka tubasuhuze mwese mukurikiye Big Time TV, tugiye kubagezaho amakuru ya none tariki 9 Mutarama 2024. Aya makuru yacu aribanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. U Rwanda rwakizwe mu bihugu birenga 6 byakizaho amategeko afasha guhangana n'impanuka zikunze kubera mu mihanda. Naho Gakenke, umusore w'imyaka 24, yatemye muri umunawe nyuma yo gukimbirana. Hanze y'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage baraye bahangana n'igisirikare cyagoteye Moise Katumbi mu rugo iwe. Ni mu gihe kandi muri Guinea, Doumbouya yakire Louise Mushikiwabo. Ni amakuru yateguwe n'itsinda rigari, njye ugiye kuyakugezaho nitwa Jean Harerimana, nujye kure ya Big Time TV, amakuru ku buryo burambuye ni mu kanya nyuma y'aka kananga. Ikaze mu makuru yacu ya none ku buryo burambuye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryashyize u Rwanda mu bihugu 6 byashyizeho amategeko n'ingamba bifasha guhangana n'impanuka zo mu muhanda. Ni mu gihe raporo yakozwe mu mwaka wa 2023 ku ishusho y'umutekano wo mu muhanda ku isi yose ikorerwa mu bihugu 166 byashyizeho amategeko akumira impanuka, harimo 48 byashyizeho ayujuje ibisabwa na OMS birimo n'u Rwanda. Iyo raporo yerekana ko muri 2021 abarenga 1,190,000 baburiye ubuzima mu mpanuka zabereye mu mihanda itandukanye hirya no hino ku isi, nubwo zagabanutseho 5% ugereranyije na 1,250,000 zari zahitanywe mu mwaka wa 2010. Imibare yo mu bihe bitandukanye ya polisi y'u Rwanda yerekana ko mu mwaka wa 2019 abantu 739 bahitanwe n'impanuka muri 2020, azicana 687, naho muri 2021 zitwara ubuzima bw'abarenga kuri 655, naho muri 2022 zicana 617, mu gihe kugera mu Gushyingo 2023 hari hamaze kuba impanuka zirenga 8,000, aho mu mezi 6 gusa muri uwo mwaka zari zimaze gutwara ubuzima bw'abantu 385. Muri iyo raporo ya OMS yerekana ko ibihugu 6 birimo n'u Rwanda byafashe ingamba ku ngingo zigera kuri 5 zari ku isonga mu biteza impanuka, zirimo kubuza abanyoye gutwara ibinyabiziga, kuticaza abana mu modoka imbere, kwambara ingofero zabugenewe kuri moto, kugabanya umuvuduko w'ibinyabiziga no kwambara umukandara mu modoka. Umuryango w'abibumbye ufite intego y'uko impanuka zigomba kugabanuka 50% bitarenze muri 2030. Naho mu karere ka Gakenke, umusore w'imyaka 24 yatemye muri umunawe nyuma yo gukimbirana bapfa imitungo y'iwabo, abonye ko yamukomerekeje cyane akeka ko yapfuye, nawe ahita yimanika mu mugozi ahita apfa. Ibi byabereye mu kagari ka Rurembo, umurenge wa Rusasa, akarere ka Gakenke, kuwa 7 Mutarama 2024. Nyuma y'uko uyu musore akomerekeje muri umunawe cyane, abaturage bahise bihutira kumujyana kwa muganga. Uwo musore yahise yiyahura akoresheje umugozi ahita apfa. Umuyobozi w'akarere ka Gakenke Mukandayisenga Vestine yemeje ibya makuru, avuga ko yari amaze iminsi mike abasuye abaganiriza, aboneraho no kubasaba kwirinda amakimbirane, avuga ko bibabaje kuba abantu bapfa bitari ibyabo, asaba abaturage kwirinda bene aya makosa. Tukiri mu ntara y'Amajyaruguru kandi, abaturage baba batuye ndetse n'abatemberera mu karere ka Musanze bakomeje kwibaza ku mashusho y'ibibumbano yubatswe mu bice bitandukanye by'umujyi wa Musanze, akomeje gutungura abantu benshi bibaza ikigambiriwe n'icyo asobanuye. Aya mashusho agaragara mu rwinjiriro rw'umujyi wa Musanze, haruguru y'umuhanda wa kaburimbo hafi y'ahazwi nko ku Gacuri, akegerana n'icyapa giha ikaze abinjira mu mujyi wa Musanze mu gice cy'ibumoso ku muntu uturutse Kigali Musanze. Mu gushaka kumenya ikigambiriwe mu gushyira amashusho y'amabumbano hirya no hino mu mujyi wa Musanze, umuyobozi w'akarere ka Musanze Nsengimana Claudiane yabwiye Kigali Today ko biri gukorwa mu rwego rwo kugaragaza umwimerere ndetse n'umwihariko w'akarere ka Musanze mu by'ubukerarugendo, aho yagize ati iriya shusho y'umugabo ugaragara ahagaze inyuma gato y'indi shusho y'ingagi bisobanuye umukerarugendo werekana ko yageze aho ingagi ziherereye. Uretse aya mashusho yombi, nanone mu masangano y'imihanda nko ku Kamuhozi iruhande rw'umuhanda ujya Kinigi, mu gice cy'ibumoso hari kubakwa indi shusho igaragaza umugabo uhagaze ahetse inyamaswa yapfuye iri ku rutugu rwe, akaba agaragara mu ishusho y'umuhigi. Imbere y'uwo mugabo ahagana hasi ahegereye ibirenge bye hakagaragara ibindi bimenyetso by'amaboko akubiranyije bifite igisobanuro cy'uko guhiga bitemewe. Imirimo yo kubaka no kuyabumba iri gushyirwa mu bikorwa ku bufatanye n'ikigo cy'iterambere cy'Ububirigi ENABER, ikaba igeze ku kigero cya 87%.
Mu gihe tukigaruka ku bibumbano ku gasozi kitwa Ibanga ry'Amahoro mu murenge wa Gihundwe mu karere ka Rusizi hatashywe ikibumbano kiri mu ishusho ya nyakwigendera Padiri Ubald Rugirangoga wari uzwiho gusengera abarwayi n'ibikorwa by'isanamitima n'ubumwe n'ubwiyunge. Aka gasozi gasengerwa n'abaturage imihanda yose kanabereyeho umuhango wo kwibuka Padiri Rugirangoga witabye Imana ku itariki ya 7 Mutarama 2021. Padiri Rugirangoga yarazwiho cyane mu Rwanda kuba yarasengeraga abarwayi ariko akaba yaranakundiye guteza imbere ubumwe n'ubwiyunge guhera mu cya 1995 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubald Rugirangoga yabaye padiri mukuru wa paruwasi ya Katedrali ya Cyangugu mu gihe kirenga imyaka 32 ariko akaba yaranagiye asura ibice bitandukanye by'igihugu ajya gusengera abarwayi cyangwa kwigisha ubumwe n'ubwiyunge. Ni mu gihe nanone mu Rwanda umwaka ushize abakozi batangiye akazi saa 3 aho kuba saa moya za mu gitondo. Hari abakomeje kubyishimira barimo umuganga w'indwara zo mu mutwe vuga ko byarinze abantu indwara y'umunaniro. Ku wa gatandatu tariki 4 Mutarama 2023 nibwo umwanzuro wo kugabanya amasaha y'akazi kuva kuri 45 kugera kuri 40 mu cyumweru wari wafashwe n'inama y'abaminisitiri mu kwezi k'Ugushyingo 2022 watangiraga gushyirwa mu bikorwa. Umwe mu batashatse gutangaza amazina yabo avuga ko yabyukaga saa 11 mu gitondo akajya mu kazi atabonye umwanya wo gutegura abana mu gihe uwo bashakanye atabonetse. Umuyobozi ushinzwe imari muri Minisitiri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo Mifotara Lorene Mudaheranwa avuga ko gutangira akazi saa 3 byakemuye ikibazo cyo gukererwa hamwe n'icyo gukora umuntu ahangayitse, aho yagize ati saa moya yabonaga baza babyigana bashaka gusinya uburyo bwo kubona imodoka kugeza ku kazi nabwo bwari bugoye cyane. Nk'abadamu wabonaga umuntu aza akabanza kwihugika yitegura yangaga kwicara mu biro abiri byuya. Reka nanone twitse ku mwami Abdullah wa kabiri Hussein wa Jordani uri mu ruzinuko rw'akazi mu Rwanda kuri uyu wa mbere tariki 8 Mutarama 2023 aho yasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali yunamira inzirakarengane zishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu cya 1994. Yasobanuriwe amateka yaranze u Rwanda mu bihe byashize, uburyo Jenoside yateguwe ndetse n'uko yashyizwe mu bikorwa n'uburyo igihugu gikomeje kubaka ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Umwami Abdullah wa kabiri wa Jordani yashyize indabo aharuhukiye imibiri y'Abatutsi bishwe muri Jenoside. Mu butumwa yanditse yavuze ko urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali rwibutse igice kibabaje cy'amateka y'u Rwanda n'isomo rikomeye ku bantu, aho yagize ati ni gihamya y'ubwitange bw'iki gihugu mu bwiyunge bw'Abanyarwanda. Inkuru zisangirwa hano kuri uru rwibutso zitanga amasomo ku isi yose ku byerekeye gutsinda ibyago bikomeye no guharanira ubumwe, amahoro no kudatesuka. Ni mu gihe kandi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umugabo w'imyaka 53 akurikiranyweho gusambanya umwana w'imyaka 10. Uyu mwana usanzwe afite ikibazo cyo kutavuga neza. Byabereye mu murenge wa Nyarugenge, akagari ka Biryogo, mu mudugudu wa Nyiranuma, ni mu karere ka Nyarugenge. RIB yatangaje ko byabaye ku wa 5 Mutarama 2024 mu gihe uwafashwe afungiye kuri sitasiyo ya Nyarugenge mu gihe dosiye iri gutunganywa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko. Icyaha cyo gusambanya umwana giteganywa n'ingingo ya 4 y'itegeko 69 gakoni kaberamye 2019 ryo kuwa 8 z'ukwa 11 2019 rihindura itegeko nimero 68 gakoni kaberamye 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Reka amakuru yo mu Rwanda tuyasubikira ahangaha ahubwo tukubwire kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Abaturage batuye mu gace Moise Katumbi atuyemo baraye bahanganye n'igisirikare cyaraye kigose urugo rwa Moise Katumbi. N'abaturage batuye mu mujyi wa Lubumbashi mu ntara ya Haut-Katanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kuri uyu wa mbere baraye bateraniye ku rugo rw'uyu munyepolitike bashaka kumutabara ngo hatagira isanganya rimubaho nyuma y'uko yari yagoswe n'igisirikare. Ubwo uru rugo rwa Katumbi rwagotwaga, abasirikare n'abapolisi baje bitwaje imbunda ziremereye n'ibikoresho byinshi bya gisirikare bwo bazengurukaga urugo rwe. Hari amakuru avuga ko urwego rwa komisiyo y'amatora CENI rwategetse Katumbi kudakora ingendo zijya kure y'agace atuyemo. Ibi bije nyuma y'uko uyu munyepolitiki yahamagariye buri wese bireba kwamagana ibyavuye mu matora yabaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tariki ya 20 Ukuboza 2023. Siyo gusa amaganye ibyo CENI yatangaje kuko n'abandi bakandida barimo Martine Fayulu na Mukwege bahamagariye abaturage kwigaragambya bamagana ibyatangajwe.
Mu yandi makuru avugwa hanze, perezida w'inziracyuho wa Guinea Conakry Colonel Mamadi Doumbouya kuri wa 8 Mutarama 2024 yakiriye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF Louise Mushikiwabo. Doumbouya na Mushikiwabo wari kumwe n'itsinda ry'abayobozi bo muri OIF baganire ku buryo uyu muryango uzashyigikira gahunda ya Guinea iganisha kuva mu miyoborere y'inziracyuho. Ibi Mushikiwabo yari yabisezeranyije Doumbouya muri Nzeri 2023 ibwo bahuriraga mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Doumbouya yagize ati nk'uko yari yabivuze i New York mu nteko rusange ya UN iheruka, yashimangiye uruhare rw'umuryango Francophonie wo guherekeza Guinea mu bihe by'inziracyuho. Ibiro bya OIF nabyo byemeje ko Mushikiwabo yaganiriye na Doumbouya kwiyubahiriza y'ingengabihe igana ku gusubiza Guinea mu butegetsi bushingiye ku matora, ariko hari n'imbogamizi. Mushikiwabo yaboneyeho kwihanganisha abagizweho n'ingaruka y'inkongi y'umuriro yafashe ububiko bukuru bw'ibikomoka kuri peteroli mu gace ka Karawumu muri Conakry tariki 18 Ukuboza 2023. Mwakoze gukomeza gukurikirana ibiganiro bya Busy Time TV. Ibiganiro byacu ni agahoraho byo bakugezagaho aya makuru y'uyu munsi. Nitwa Jean Harerimana.